سرخط خبرها. هشدار از هوای سرد و پربارش در تاجیکستان. یک ساکن کنی بادام با گمان کشتن مادرش بازداشت شده است. در قزاقستان مسافران تاجیک را از سردی نجات دادند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نو برایتان با قرار باشد. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 11 دکبر است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفت که طبق معلومات آژانسی آب و هواشناسی روزهای 12 و 13 دکبر سال جاری هوای سرد در نظر داشته شده در وادی‌ها باران به برف تبدیل می‌یابد. در ناحیه‌های کوهی بارش برفی زیاد پیشگویی می‌شود و دمای هوا روزانه از 8 تا 13 درجه پایین خواهد رفت. هواشناسان در بعضی ناحیه‌ها تمن را پیشگویی می‌کنند. در شهرهای دوشنبه چناق خطر ریزش ترمه بیشتر می شود گفته شده است در خبرنامه. در رابطه با این کمیته حالتهای فوق‌العاده از شهروندان خواهش می کند که در این روزها حرکت خود را در راههای کوهی محدود کرده از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چاروا، جمع‌آوری هیزم و شکار در مناطق کوهستان خودداری کنند. کارمندان پلیس در شهر کنی بادام ولایت سوغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورماتوف 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه نورماتووا مادر 65 ساله خود را با ضرب 136 کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهریار نورماتوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورماتوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بیرحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات میگویند چنین جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در عائله های ناسالم در حالت مستی صادر می کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندان در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوس آنها در راه استانا پتروپاولسک ویران شده است. دمیر قادربویف یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت اخمولا در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کوکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. ویران شدن اتوبوس مهاجران در راههای قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمیگردند که پول کمتر دارند. آخر هفته گذشته در شهر دوشنبه نمایشگاه پیشنهادی هواداران شد که در آن اثرهای رسام تاجیک سبزعلی شریپوف به نمایش گذاشته شد. ویژگی نمایشگاه در آن بوده است که آن به یاد نویسنده سیف رحیمزاده افردی بخشیده شد. همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این نمایشگاه شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند که همراه می‌بینیم. аксу нигораҳо ангораҳо барои филми ҳунарии ситораҳои сари танур номаву хотираҳо ин ҳамаро сабзаали шариф рассоми мардумии тоҷикистон ба намоиш гузошт ва намоишгоҳро ба 70-умин зодрӯзи сайф раҳимзоди афардӣ нависанда ва коргардони маъруфи тоҷик бахшид. ҳам рангорангии ин осор ва ҳам ба шахсе бахшида шудани намоиш қолабшикание буд ки ӯ сабабашро ин гуна шарҳ дод. фикр мекунам бо ин коре ки ман иқдоме ки ман кардам боз як бор дигар дӯсти азизи меҳрубонамро хотираша шод мекунам. ин шахсият ё шахсияти нотакрор буд, қолабшикан буд, навовар буд. дар нависандагӣ дар чорчӯбаи нависандагӣ ғунҷида натонист, барои ба синамо муроҷиат кард. ин худашам бисёр тасвиргари аҷоиб буд. он ки умуман андешарониаш як фазои беҳад кушод дошт. барои ҳамчун нависанда аз дигар қолабиё беҳад фарқ мекард. من فکر میکنم اولیم صحیفه در جاده ادبیات درک نکرده. ҳадафи дигар аз ин намоишгоҳро сабзаали шариф муаррифии бештари эҷодиёт ва худи сайф раҳимзоди афардӣ барои насли ҷавон ном мебарад.
дар кушоиши он рӯшанфикрон ва донишҷӯён ширкат карданд ва зоҳиран онҳо паёмро дуруст гирифтаанд. мо дар ин намоишгоҳ дӯстии амалии ду эҷодкори бисёр бузургамонро дидем. рассоми халқии Тоҷикистон Сабзали Шариф ва нависанда, филмноманавис ва коргардони маъруфи синамо ва ходими бузурги ҷамъияти давлатии мо Сайф Раҳимзоди Афардиро дидем. Ва мо дар ҳамин дӯстии ин ду бузургмарди ҳунару эҷоди миллат Сайф Раҳимзоди Афарди ва Сабзали Шариф ҳамин таъсиргузориву таъсирпазириро хеле бармалон мебинем. онҳо аз якдигар хеле хуб баҳра гирифтанд ва дигарро хеле хуб комил карданд, барои дигар хеле хуб кӯмак карданд. Сабзали Шариф чанд китоби Сайф Раҳимзоди Афардиро ороиш додааст. ҳамчунин ангораҳои филми маъруфи Ситораҳои сари танури ӯро таҳия кардааст. Сайф Раҳимзоди Афарди муаллифи Ситораҳои сари танур ва азёдҳоро як нависандаи навгаро дар адабиёти тоҷик мешуморанд. ҳамчун коргардон низ бо филми Ситораҳои сари танур истеъдод ва сабки худро нишон дод. ӯ шаби 20 майи соли 2000 дар даромадгоҳи хонааш, ки он замон раиси кумитаи радио ва телевизион низ буд, террор шуд. фармоишгарони қатли ӯ ва ангезаи онҳо то ҳанӯз ифшо нашудаанд. исроил ба ҳазорон сокини шаҳри Хон Юнус дар Ғаза ҳушдор додааст, ки фавран ин шаҳрро тарк кунанд. дар ин шаҳр садҳо ҳазор нафар аз шимоли Ғаза гурехта паноҳанда шуданд, вале ҳоло маълум нест, ки онҳо бояд ба куҷо бираванд. исроил пас аз он ки амрико ба қарори шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои оташбаси фаврӣ дар Ғаза вето гузошт, ҳамлаҳояшро ба ҷануби ин минтақа афзоиш дод. Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд бо зур берун кардани фаластиниён аз хонаҳояшон фоҷиаи бузургтар ба дунбол дорад ва онҳо ҷое барои рафтан надоранд. навори Ғаза аз се тараф дар муҳосираи Исроил аст ва танҳо як роҳ ба Миср дорад, ки он барои берун рафтани мардуми оддӣ баста аст. аз ин рӯ сокинони ин минтақа ба ҷои берун аз Ғаза рафта наметавонанд, ҷое ки шабонарӯзӣ зери бомбаборони Исроил қарор дорад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 11 декабрро фаро мегирад. 11 декабри соли 1946 дар назди Созмони Милали Муттаҳид бунёди изтирории кӯмак ба кӯдакон таъсис шуд, ки ҳадафаш ёрӣ ба ноболиғоне аз ҷанги дуюми ҷаҳон зарардида гуфта мешуд. дар солҳои баъди ин идора ба ташкилоти бонуфузе табдил шуд, ки таъмини ҳуқуқи кӯдаконро дар сатҳи ҳукуматҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ба ӯҳда гирифт. дар Тоҷикистон ҳам бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид аз нашри китоб сар карда то ҳимояти ҳуқуқи фарзандони муҳоҷирон барномаҳои фаровонеро роҳандозӣ мекунад. 11 декабри соли 1994 бо қарори президент Борис Елтсин Русия ба қаламрави Чеченистон як ҷумҳурии мусалмоннишини шӯришиаш нерӯ даровард ва ҷанги аввал то соли 1996 давом кард. ҳадафи ҷудоии талабон ба раҳбарии президенти Чеченистон Ҷавҳар Дудаев ҷудо шудан аз Русия ва ҳадафи Москав барқарор кардани қонунҳои ҳукумати федералӣ дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолӣ буд. Москав бори дуюм соли 1999 ба ин ҷумҳурии саркаш нерӯ даровард ва давоми 10 сол бо шӯришиёну мухолифон ҷангид. аз соли 1992 ҳар сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 11 декабр рӯзи байналмилалии кӯҳ таҷлил мешавад. кӯҳро сарвати табиие меноманд, ки захираҳои ғании биологӣ мисли обу ғизо дорад ва ба ҳамин хотир ба бовари фаъолон бояд ҳифзу нигаҳдорӣ шавад. 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст ва қисми зиёди сокинонаш дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд. субҳи имрӯз 1000 рубл ба 119 сомонию 90 дирам баробар шуд. бар асоси қурби таъинкардаи Бонки Миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ баробар ба 1096 сомонӣ ва 100 евро ба 1182 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур, ки то ин лаҳза бо мо будед. шумо ҳам ба мо назару пешниҳоди худро нависед. то фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.